Kalumpong yele akai football ka Ampati Super Division League kelasdang mentagas ngining kong ha Ampati Mini Stadium ha kabala pelong da ka Ampati District Football Association ADFA. Yagani kalumpong yele akai le shimenta do pratali ki kanhon na po ka district ha kaba ki kanhon ki bajop kinla ban yakun shakatura league bat kila ban yorum shakamegalaya Super League. Yagani ka jingalang la play perdado MLA ka Mahendraganj usanjay e sangma rengkat ki weipat ki he pau khmat. Hakani ka jingalang lapan bena baka district kanyo ekjing te yele akai ki pathamai ki ba shangdor hadu khandai klur kawai ki balapan biang de ki astroturf bat ki jingdan kam ki bamenta nalor kata ka office yele akai jong ka district Ampati kala no senyang arlak tingka ban kershan yakani ka lumpong anjainga saba yarangon zaman sakinga badia ba area rangosan memberang isip nangosan anjingni chada merang cholko manaya nakba bangbatan cholko manja dakba dengtang manca ya government ansini honorable Sri khobor ya dau jasa jagni ni kise pon plot dongnam ya tender Salman Farao ba damgini Salman Farao darung aduo aro anang Farao langsung artificial tap ko chanmari pilor ke bagata kim nak sandake 14 crore ba 13 crore ni ko nasong naman gen daw jagni ni kise po tender plot ong naming jo pengrang aro angaba angni area o boldang rio aro mondrongas high school pilo aro